Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Nidin Jafili selaku moderator kita pada hari ini. Dan ini ialah Aisyatul Husna, mantan PMFST sesi 2023-2024 kan? Okay, saya nak ucapkan selamat datang ke episod pertama podcast PMFS. Okay, Syatul. So, how are we doing? Are you okay? I'm doing great. Sumpah sangat great. Nampak sangat muka bercerah semua dah kan? Okay, Syatul kan mantan PMFST. Yeah. So, Syatul dulu pegang jawatan apa ya? Okay, so saya, I'm Syatul Bais. Okay, so saya pegang as mantan Setiausaha PMFST 23-24. Saya juga mantan Eksekutif Protokol 22-23 dan saya juga mantan Sekretariat Protokol untuk 21-22. So it has been 3 years with PMFST. Memang totally PMFST lah. Yeah, memang darah I purple weh. So darah PMFST. So, again, welcome. Yeah, thank to you our guys. podcast. Jadi, I think we just get right into it lah kan? Sure. No nonsense. So, I nak tanya Syatul. So, I rasa, since it's our first episode, banyak je yang tak tahu PMFST ni apa. So, boleh tak Syatul ceritakan sikit, apakah itu PMFST? Okay, alright. So, PMFST ya guys. Okay, so PMFST ni stands for Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains dan Teknologi. So, basically ialah persatuan yang di bawah fakulti dan berdaftar di bawah HEP lah. So, our objective lah, matlamat persatuan adalah untuk kita jaga kebajikan FST sendiri dan jadi medium pengantara antara pentadbiran FST, antara KM-UKM dan kepada mahasiswa FST sendiri. So, that is what we do lah in PMFST. So, memang you guys jaga kebajikan budak-budak FST lah kan? So, that is what we do. Yeah, leaders of FST. Okay, Syatul. Tadi ada mention you first year, second year, third year memang dengan FST je lah kan? So, first year Sekretariat Protokol. Second year Sekretariat Protokol juga kan? First year I Sekretariat Eksekutif Protokol. So, second year I Eksekutif Protokol. Oh, eksekutif. Okay, so third year jadi setiausaha lah kan? Jadi, just a question. Kenapa you sangat loyal dengan FST kan? First year, second year, third year memang dengan FST je kan? Okay, so, nak tanya kenapa? Why the decision? Okay, so how did my journey start kan? Okay, serious disclaimer guys, disclaimer, I serious tak dibayar oleh FST ni untuk stay di PMFST. This is voluntary. This is sincerely from my heart, okay? So, okay, I cerita dulu lah. I cerita. From top to bottom. So, yeah, from top to bottom. This is real deal. Okay, so first year, so saya berlatar belakangkan asasi, daripada asasi. So, bila masuk freshie, kita memang tak tahu apa-apa. Dan as a freshie, lah, kita jujur mestilah kita ada rasa macam, rasa nak aktif lah, rasa nak join program, rasa nak jadi someone dalam persatuan and so on. Betul First year fever kan? Yeah, of course. You don't want to be left out. You want to be someone. Good. Okay. So, at that time, saya memang first year, saya join banyak sangat program KIY. Saya ada join 3 ke 4 program lah at the same time. Lepas tu, saya dapat macam permohonan untuk menjadi Secretariat Protocols. So, I got interviewed by the Executive Protocol at that time. Dan I get into Secretariat Protocol lah. So, basically, Executive Protocol that time, his name was Mus. We call him Mus lah. So, Mus ni, he's a very, detailed. Like, macam, the aura working with Mus ni memang lain macam. So, very strict lah. Strict. It's more than that, tahu tak? Dia macam ada KPI and you need to fulfill the expectation yang dia ada. Garang kan? I can say that. Dia tegas gila. Tegas gila. So, at that time, it's not just me tau. Last mantan YDP dengan mantan NYDP lepas pun, which is Lisa dan Aisyah. So, diorang pun adalah a part of Secretariat Protocol lah, together with me. Dan until now, until last year lah, kita orang jadi YDP, NYDP dan NCU. So, boleh kata kita bertiga ni memang sama-sama selama 3 tahun lah. Anak didik Mus. Anak didik Mus, kita kata. Okay, so, walaupun dia macam tu, but I could say that dia lah, orang kata inspired, our inspiration untuk stay in PMFST and to give our best and give back to the community lah. So we learn a lot of things tau. Dia as a senior, dia bagi nasihat and bagi macam, life lessons. The life lessons that you couldn't get
through bengkel or stuff tau. Dia memang dapat daripada socialize with people kan. Through dia punya Yeah, through experience dia lah. punya Dia ajar experience. you guys Yeah, betul-betul lah. he's the real deal lah. Orang kata. So that is when my journey starts. So I sambung PMFST on second year, and sebabkan si sayang lagi PMFST that time, and I think I could do better. So I stay lagi sampai lah third year. So Syatul, you started out wanting to try. Sure. So masuklah sekretariat protokol. Tapi you stayed for second year and third year sebab you are inspired, you are motivated by seorang senior ni kan. Yeah, exactly. That's very interesting. So saya sebenarnya nak tanya Syatul, kalau kita masuk PMFST ni mestilah kita ada berprogram banyak-banyak aktiviti kan. So boleh tak listkan kepada penonton kita lah kan, mesti dia nak tahu ada apa-apa aktiviti yang lazimnya dijalankan oleh PMFST. Okay, faham? Okay. Talking about programs, seriously, I 3 tahun kan stay dengan PMFST. So, I still cakap dengan you, I think I have participated more than 60 programs. Serius ah? Yeah, serious. 60. This is not cakap besar ke apa tau. This is memang betul. Okay, kalau you log in my iStar, seriously you akan nampak, I think dalam 72, 78 punya programs, and excluding program-program college, I think lebih daripada 60 program Dahsyat FST. tu, 60 lebih tu. Yeah, that is impossible, tapi that is what it is. That is the fact. It is what it is. 3 tahun kot dengan PMFST kan. Okay, so dalam banyak-banyak program yang saya dah join, I think I could say 3 program ni lah yang paling core sekali, the main program in PMFST, that I think all of you guys should looking forward to them. Okay, so the first one is Festival Kelestarian dan Pembangunan. You tahu tak program ni? FLAIR. Yeah, FLAIR, exactly. Okay, so FLAIR ni, matlamat program ni ialah untuk kita realisasikan ke-17 SDG ataupun we call them as matlamat pembangunan mampan. So, kita nak realisasikan all of them dalam beberapa gugusan program, dan kita nak dedahkan juga basically 17 SDG ni. All 17? Yes, all 17. You should know this. I tahu title FLAIR je. Okay, so 17 SDG ni kepada mahasiswa FST. So, kita kan science student kan. And all the world is about sustainability. Betul tak? Okay. And like, I think I nak share lah beberapa gugusan program yang ada kat sini. So, dalam FLAIR kita ada bengkel, kita ada lawatan. Kita pernah buat lawatan ke TNB. Yeah, exactly. In Malaysia? Yes. And then kita pernah buat bengkel makeup dengan Wardah. Yeah, bengkel makeup. Seriously, exciting gila. Like, dia bagi you voucher free, and dia bagi juga set makeup Wardah. Dia bagi. Terus yes. Memang best gila weh. Memang best sangat. So, yeah. And then like kita pernah juga terima sponsor, like Milo punya cup tu. Milo, kita sekolah kan. Milo truck datang. Yeah. Selain datang sekolah kan. Tapi dia datang uni. Dia datang FLAIR guys. Tapi Milo truck pun Milo paling memang betul-betul you cannot recreate the flavour. Sangat. It's macam memang you tak boleh beli. Betul. Okay. Anyways, ada apa-apa lagi tak yang pengisian FLAIR tu? Dia banyak, tapi kalau kita cakap sampai bila pun tak habis. Betul. So you guys kena check by yourself. Kena pergi experience diri betul kan. So selain FLAIR, kita ada Karisma, which is Carnival Sukan Mahasiswa. So macam kita basically the concept was untuk antara gugusan termasuk warga FST. Kita lawan lah antara sukan-sukan yang ada. So kita ada pingpong lah, kita ada bola sepak, bola jaring, Valorant. So, E-sport pun ada. Serious. Ada Valorant weh. I myself, I play Valorant for 3 years I think. Pro player Valorant. Rank apa rank? Itu PM tepi Okay, so next MRCST. So MRCST ni is about conference dengan symposium yang kita involvekan orang awam dengan pelajar yang berlatar belakangkan bidang sains dan teknologi lah. So banyak lah, ada geology, ada marine science, ada food science, biology itself. And I think ni you AJK kan? Sekali tahun lepas. Nasib you tak lupa. So untuk MRCST ni tahun lepas memang our first time lah. Our first time holding a large scale conference
Dan memang kita ada participant from all around Malaysia kan? Yes, Kalau betul. tak silap ada juga dari international. Ya, ada international, ada universiti-universiti lain, lecturers yang present diorang punya ni pun ada juga. Memang banyak, okay. So, kita ada banyak lah. Ada Banyak poster, gila. presentation, we present our research, innovation booths and whatnot kan. Tapi I dengar kata tahun ni ada lagi kan conference. Ada. And lagi grand ni. Dengar kata macam ada kerjasama. Tapi tak boleh reveal I think secret lah ni. I think diorang kena check out lah sendiri. Nanti siapa yang tahu tu tahulah kan. Nanti tunggulah announcement kan guys. Tunggu announcement. Kita tunggu bila dia dia hantar post. Ya, ada pencarian poster, AJK. ada video ke apa. So make sure you guys join, okay? Okay, Syatul, moving forward. Dalam banyak-banyak program yang Syatul join. 60 lebih kan? Yes. So, which is I still cannot believe it. 60 lebih? 60 Like lebih. how? It's just jadi tak? Tahun pergi merit mesti berlambat. Oh. Okay, I cannot say that lah kan. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Nanti kan macam nak flex. Nak flex tu boleh je. Kita humble tu tak? Okay lah. Banyak program. Which ones are your most memorable? Memang masa satu program paling favourite Syatul? Okay lah, I think dalam banyak top ranking kan. Yang first kali lah. Okay, I think I pick 2 lah ni Boleh tak? Okay. Tu lah. Kita bagilah. Okay, so I think top 2 ranking I, first CSR Kampung Rimba Batik. And second is CSR Posium, Kampung Posium nak Perak. So I think memang paling best sangat sebab the journey untuk sampai tempat tu memang bukan biasa-biasa. Kena naik boat, tak ada internet tu memang tak payah cerita. Memang betul-betul off the grid. Memang betul off the grid. Oh, yes. Cannot find me anywhere at that time, bro. Memang tapi it's not about the journey tau. Like experience. Macam the experience itself memang sangat berharga. Kita bagi bantuan, kita advocate them, which is kita share kepada mereka about penyakit berjangkit. Lepas tu kita ajar kanak-kanak dekat situ tentang asas matematik dengan bahasa Inggeris. Because saya cakap dengan Unique, dekat sana walaupun nampak macam umur 15 tahun, 18 tahun, but they receive the memang paling minimum education, paling minimum lah. Ada yang macam baru nak start mengira, ada yang macam kalau bahasa Melayu tu pun baru nak belajar mengeja pun ada. Memang sedih lah sebenarnya kalau tengok. Lacking in primary education. Sangat, dia really quite lacking. Memang macam that is why one of the SDG yang kita bawa dekat sana ialah quality education lah. We want to make sure education yang kita expose them tu memang betul-betul berkualiti. This is actually a very good notion lah. Ya, sangat. Tapi ni kan, ni I nak cerita lah satu kan. Okay, kan I cakap CSR is what? So basically our pre-preparation lah before pergi CSR tu. So at that time I stay up with my PMFST friends. And then like at that time kita dah pukul 4. So I kata I nak balik, I nak ngantuk sangat-sangat tau. Okay, you jangan gelak Okay. Okay, so I kata I nak balik tau guys. So hi, bye-bye semua. Tapi tengok I dah ngantuk sangat sebenarnya. Memang macam bar-bar. Okay, hi guys. Macam tu. Memang mata I cakap 10% je buka. Memang lah sangat-sangat. So I bangun, I drive, semua tu. You tengah mengantuk gila and you drive. I tengah mengantuk gila sebab I KIY je. I don't like where this is going. So siapa yang tahu, siapa yang duduk KIY, so FS tu KIY sangat-sangat dekat. Memang you boleh jalan jugalah. Okay, it's a walking distance. Tapi tak I drive. So I drive, I naik Bukit KIY. Lepas tu masuk roundabout. And then sampai naik Bukit KIY tu, well, okay, so basically kata I masuk parit. And at that time tudung I memang nak tercabut. Parit. Okay, kalau you tahulah, nak naik KIY tu dia berbukit tau. Betul. Berbukit. So sini memang bukit yang memang macam gaung lah. So I betul-betul masuk longkang parit tu, the one yang paling tinggi tau. Yang memang kalau I salah langkah at that time, I memang terjatuh kereta. Time tu serius kata, siapa memang ramai gila yang post dekat story. Kereta siapa ni dekat I. And time tu memang I nak nangis lah. Tapi thank God time tu memang PMFST is a part of my family. So I call my YDP at that time.
So I call my YDP, I call my friends dekat PMFST, and they came to me, okay. They help me untuk connect dengan Wisma Aman, try to settle down the report police and so on lah. And ada juga kawan biology I lah, at that time my course mate pun tolong I juga. So seriously, thank you. Tapi Alhamdulillah, thank God dia ada lah kan. thank God I was here. So I am here right now. So I hidup lagi lah. Okay, alright. Another reason jugalah Another kenapa you reason, stayed yes, lah. It's because of that family. Betul, that betul. not bonded by blood ni family yang you ada dekat PMFST ni kan. Okay, that was... You say funny, I say scary tau. I'll show you a picture nanti. I don't even want to see it. Tapi why not kan? Okay, why not? Okay lah, so your two favorite programs would be CSR, the two CSR programs lah. Okay, betul. Satu lagi soalan saya nak tanya lah kepada Syatul. Still lah about programs, dalam banyak-banyak program yang Syatul pernah join, Syatul pernah jadi ahli jawatankuasa that you have spearheaded kan. Yes. Program mana yang dapat sambutan paling hangat? Oh, okay. This is where I come to brag. Brag? Yeah, I nak brag. Okay lah, you do have a bragging rights actually. Okay. So during my second year, I executive protocol. So FLAG is basically my responsibility. So back then FLAG kita memang ada banyak program. Kita ada program run, kita ada program Bengkel Wardah I was saying to you just now. Yang Okay. makeup tu. Yes, makeup tu kita bawa lawatan ke Indah Water. Kita ada juga run, Black Run at that time. Okay, so ada banyak lah. Kita ada juga Sci-Fair, which is kita buka booth dekat panggung seni. Yang kita jemput sekali pelajar-pelajar sekolah dengan pelajar daripada politeknik. Yeah. So at that time, what's make it memang dapat sambungan yang hangat sebab kita pun dapat sponsor daripada beberapa syarikat, sponsor daripada Nescafe, Milo, Wardah is a part of our collaborator, and then like Eco Nights, if you guys know. So Eco Nights ni pun adalah one of the NGO yang bagi kita macam souvenirs untuk kita bagi kepada our ni lah audience. So memang sambutan yang hangat. Like I am glad that the program was being real well. So you guys should really looking forward to Flare, okay? So come and join Flare this year. I dengar pun rasa macam ini banyak sangat dia banyak sangat pengisian tau untuk Flare ni kan. Memang 17 banyak. ADG. Yeah. This is memang betul-betul like it or not, confirm you will find something that you would be interested in punya kat situ kan. Betul sangat. So your answer will be Flare lah kan? Yes, my answer will be Flare for sure. Bias ke tak ni? Tak tahulah. Tak bias. Tapi untuk Syatul lah, especially macam untuk program besar macam Flare, like such a big program kan. Apakah cabaran yang telah Syatul macam go through lah? Sewaktu program berjalan, sebelum program berjalan. Yes. Kan? Okay, cabaran Cabaran. Okay. Talking about cabaran ni, memang doing the program, siapa yang pernah buat program, dia memang take the whole body, tahu tak? The whole soul to be devoted. I think you pun pernah experience this kan? Nak tidur awal tu memang tak boleh. Tidur lambat, bangun awal. Itu yang jadi. Okay, so cabaran memang banyak, tapi I could say satu lah, I think. Salah satu juga paling banyak ialah pengurusan program sebelum program tu itself lah. So when you buat program, you are dealing with people dan tak semua macam kita. Betul tak? Ni. So bila tak semua yang macam kita nak, diorang pun ada their own priorities. So apa yang jadi masalah ialah bila mana certain things yang kita nak tak memenuhi due date yang kita tetapkan. Betul tak? Okay. So itulah antara cabaran kita. Dia pengurusan program lah, dan pengurusan dana kewangan untuk buat program tu dengan baik pun jadi cabaran juga ni. Kewangan forever an issue. Forever an issue, okay. You minta banyak, you dapat sikit, itu benda biasa. But then you should just work with what you have kan. Yeah, with what you have. I mean, dia akan jadi juga, tak ada masalah, dia akan jadi. Okay, so tapi memang antara banyak-banyak masalah tu kita boleh selesaikan kalau you berbincang. So masalah takkan hilang, takkan diselesaikan kalau kita perap je. So at that time bila I ada masalah, one of the masalah bila buat program ialah I pernah 4 hari before raya,
my order untuk t-shirt dengan medal reject. Aish. 4 days. Belum. Ya. 4 hari sebelum raya. And my program dalam 1 week ke 2 weeks before before after raya. Okay. The program was quite near lah. So time tu kena reject, memang susah hati. Memang nak menangis. Tapi at that time I dapat discuss dengan my MP. MP at that time. So ada Zala, Dina, Ika, Jimbon, ramailah. So all of them helped me really well. And the program works. Alhamdulillah, you guys went through it lah kan. Through down the hill tu tak? Macam Turun naik. Ya, turun naik. Roller coaster. Okay lah. So memang based on my own experience juga kan, kalau my program ni, it always stems from miscommunication. Yeah, of course. Different clash of views, ego benda ni. I think you just need to communicate really well lah. Betul lah. Dia yang buat susah most of the time bukan kerja dia. Orang dia. Itu yang masalah. Ish. Nak pergi mana-mana pun tak boleh lari lah yang masalah. Okay, so anyways, saya agree juga. Dan betul lah, kita kalau program ni paling penting kena banyak patience, banyak bersabar kan? Especially if you are the leader and whatnot. Sebab memang like it or not, akan ada kerenah yang akan keluar ni kan. So sabar je lah. Itu je lah kita boleh kata. Okay, so what is PMFST? Done. Program-program PMFST done. Dan check. Tapi Syatul, sebagai seorang mantan PMFST, okay, bukan caleng-caleng setiausaha, mantan setiausaha, mesti you went through a lot kan? Baik ke buruk ke, atas ke bawah ke, manis ke masam ke, pahit ke kan? Yeah. Kiranya my point is you have the experience kan. So sebagai seorang mantan, apakah nasihat yang boleh awak bagi kepada PMFST sesi ni, sesi 2024-2025? Ada bunyi Cina sikit lah. I have Chinese. It's okay. Okay. So apakah nasihat yang you boleh bagilah kepada you punya junior-junior ni? Okay, right. So I think nasihat I tak banyak since siapa nak dengar orang membebel kat sini. Okay, so I think satu je, I think apa yang saya boleh nasihatkan adalah untuk PMFST sekarang, kekalkan semangat untuk sentiasa berbakti kepada kebajikan mahasiswa dan masyarakat lah, because we are not targeting to students FST as well saja, tapi we are targeting to community as well. Okay, so kalau you ada keinginan dengan usaha tu, memang kejayaan akan datang dengan mudahnya lah kita kata. And I think I have one quote that I would like to share, like leadership is not just about position, it's about you inspire people to do great things. Just how my senior inspire me. Leadership is not a position, leadership is a person. Yes, exactly. It's the person self. Nasihat-nasihat yang sangat bermakna daripada saudari. Wah, kita kata begitu. Chef's kiss. So kita dah nak sampai penghujung podcast kita kali ini. Okay, nasihat yang sangat bermakna Syatul. So harap-harap PMFST sesi kali inilah akan apa ni? Relevant? Diorang memang relevant. Yeah, of course. PMF is always relevant, tapi diorang akan kekal semangat diorang lah untuk give back to the community, because like you said, it's not just the faculty, it's not just college or whatever, it's the community that you have to give back to kan. So kita dah nak sampai kita punya penghujung podcast. Jadi one last thing saya nak minta daripada Syatul. Syatul, ada apa-apa yang nak kata tak? Apa-apa words that you want to give? Motivational quotes ke whatnot ke kepada pelajar FST? Oh wow. Okay, kita ni bukan sesiapa kan. Alamak. Mantan je kan. Mantan je. Jelas you just usaha je pula. Okay, tapi I think kalau if I could say something to the pelajar FST, I think it will be this lah. Sesiapa pun lah kita, biar pada pangkal hujung kehidupan kita ni, kita jadi insan yang berguna untuk masyarakat, negara dan agama jugalah. Betul. Itu je. Okay, terima kasih Syatul. Yeah. Okay, so sebenarnya daripada pihak PMFST sesi kini, you punya junior, we have a little something for you as thanks for coming and help.
with the podcast. Wah. So ini merupakan merch terbaru PMFST, Wow, button batch, button batch. So kalau ada yang berkenan kan, nanti bila tengok video ni ada yang berkenan, boleh je klik link dekat bawah tau. Murah je. Klik. Berapa ringgit? RM5 je tau kan. Tanda RM5 lah kan. Sikit lah. Okay, here. Okay je. This is for you. Thank you. Okay, tangan gambar. Peace. Alright. Thank you Okay. guys. Oh lawa. Boleh takat tote bag. Mana-mana pun boleh. Kepala pun boleh, songkok pun boleh. Oh. Okay. Okay. Again, Alright. thank you so much Atul sebab datang and help us with our first episode of PMFS. Okay, so Alright. everyone, hope you have a good day and ta-ta. Stay tuned guys. Yeah.